Birmano Klaja Kwai Kollanpur Wandalan Kamini Khungsan Noko Koktomu Shemenka Thangna Chijar Abo Sharmariwo Taldongni Oksuzak Bukhok Ilalo Deborma Kinabagai Kitai Noko Thangmani Fiaba Ajorawo Kaslabu Shak Deraka Yagulundok ni Borok Kwai Hankor Shak Hamnago Langmani Aro Sonography Khai Rang Gabangni Injection Tiwi Hormani Nukong bigrang mabai, rang pusha kering mabai, tabuk beraino jengjala kelaijak biti barai pai mayangkai. Jora wo, hamarong bo gaham ke nawi manja asam ke lengibo tanggo. Obo hai jora wo, biti barai pai na hingke bo rang keri hai bai hasini lukrong no coba susanka. Bank name Tripura Gramin Bank, account number inka 8025012302 IFSC code number का PUNB 0 RRBTGB branch name का Khowai account name Ilalu Deborma phone number 9366293819 762980400321 Anparan Bumukhai Wanda Longbari Post Office Ramdayalbari PS Kollanpur Ngai District Khowai Pin Ngai 799203 Ang 18 tarik ni hor ko pasta hairo ko leptin no thangpuro kalai mani gai ang kalai kebakha kebasuka gai pore ke hospital sokpai kya hospital sokpai 3 din admit tongkha gai 3 din admit tongman pore ano shutiri roka gai apuro to ko mane shutirogri roka ta gai bithi rok ang hamko masaya kho hamko treatment dong ma khaya kuta ngai uskang go khai ti ha 4 tarik go khai ang tisa sori bari oi kalai thangka mane leng tha ta an ta bu problem ngai yakung kong ne borma ya haingo bokhorok paya ngai tai lagma phaya ngota ngai hospital kalai man ang leptina thangpro kalai mane ang 6 month ni pregnancy ta Ang Khowai District Hospital Kalai. Tabuk hitam nai. Tabuk ngai ang mane Tirupurani khaganang lokorong thani kisa coba sunayot. Ngai abon bising ang Sar EM Suel Deborma wakisana phainai phaitu omti nang koyo. Dai ang saimi baban chia bele kosto an chori. Ngai ang bubagra bebo kathang thongsan kisa malai na musunguta. Bubagra bo ano mo video nuk tong ka kisa phainai phaitun nang koyo asno. Ang belai serious condition tang ogro bisi saimia ang langma rok phaya ngo tei bokhorok belai baya tang shori rok loyo kenin sak na jan mo ta gusuro ne dang tok habale ang bo saini maya busuro bo nang no haibanang mane ang treatment dok hamko makhaya ko nang godang khai to ko bong mano o besung sorati sang sogonya ang bathak kam ga sairi maya ta ang hasten ni lukurong ani shori ni bagai kisa shuri jabai dini konya musungotai khoksa khongnai je man to yani account transfer kanya ni bagang koyo